Ya, Mutawali saya baca ulang atau langsung pengen? Baik, saya baca ulang ya. Surat pernyataan nomor 164 garis miring A. Nomor 164 garis miring A garis miring Korps SBPA garis miring 4 garis miring 2019 tentang himbauan tolak tambang dalam kurung. Launch quick, then I'm gone. It's just a matter of time before I'm over the climb and moving under my prime. Just quit my 9 to 5. I'm rocking, they watching.